Dobrodošli u eWord, školu engleskog jezika. Ja sam Ivana Marinković, a u ovom videu pričamo o TOEFL ispitu i delovima ispita. Tokom reading dela testa imat ćete 60 do 80 minuta da završite 36 do 56 pitanja. Za listening imat ćete 60 do 90 minuta da odgovorite na između 34 i 51 pitanje. Posle čitanja i slušanja imate pauzu od 10 minuta. Posle pauze će biti lakše da se raspričate, zato što je sledeći deo govor ili speaking koji traje 20 minuta i dobijete 6 zadataka. Što se tiče pisanja, writing, dobit ćete 50 minuta da završite 2 zadatka. Suma sumarum, TOEFL je ispit koji traje oko 4,5 sata, tokom kojih treba da odgovorite na 70 do 107 pitanja i da imate 6 govornih vežbi i 2 pisana zadatka. Ako imate bilo kakvih pitanja o TOEFL ispitu, slobodno nam pišite na info@i-word.co. Ja sam Ivana Marinković, a ovo je eWord.